Мшапым зыҩбарзы Аԥсни имҩаԥысраны иҟоу Жәлар бжьаратәи аекономикатә форум амҩаԥгаразы ҽазыҟаҵаратә усмҩаԥгатәқәа мҩаԥысуеит ҳтәыла раионқәеи ақалақьқәеи рыҟны. Жәлар бжьаратәи афорум хәҭак аилатәарахь имҩаԥысуа Очамчыра ақалақь аҟны ҽазыҟаҵарақәа хыркәшоуп ҳәа азгәеиҭеит Очамчыра раион ахада Алхас Кациа. ҳахиоуп уаҵәы асасцәа ҳзаауеит ҳраион арҭбааны ганрацәала иамоу турист апотенциал убри аҳаратыр ҳҭахуп иаҳзаауа асасцәа зегьы ауаа днагалан напылак ҿыц уи аган ахьала турист иадҳәало иахьынӡау ҳраион убри хаҿы ааҳарԥшы ҳҭахуп убри аган ахьала. Алхас Кациа Жәлар бжьаратәи афорум ҳтәыла аҟны амҩаԥгара Аԥсны аекономика аҿиаразы аҵак ду амоуп ҳәа азгәеиҭеит. Бизнес иадҳәауа уаауеит иадԥшылоит ҳраион апотенциал анырбалак убри аԥхьан ҳазлацәажәоз сезонтә аӡынрагьы аԥхынрагьы ашықәс аҩныҵҟа убризы аҭагылазаашьа аӡәы иаԥиҵар уи алҵшәа бзиауеит ажәы цырак рҟынтә аӡыршы ҳамоуп убри инамаданы убра абазақәа аауартәыртә иоуп ашықәс аҩныҵҟа ижәаҩа мзы ауаа удукылартә. Очамчыра ақалақь уахьналало ҳубла зыргәырӷьо жәаф еихагыла змоу асасааирҭа Черноморская жемчужина асасцәа рыдкылара иазыхиоуп. Сегодня мы принимаем уже гостей из России, то есть они уже потихоньку прибывают сюда. Подготовительные работы нами были проведены загодя, то есть сейчас готовится только конференц-зал, а наш отель всегда готов к приему гостей, вне зависимо от каких-то мероприятий. Очамчыра раионаҿы имҩаԥысраны иҟоу астолгьежьқәа рызкуп Аԥсны атуризм аҿиара, аекономика ашьҭыхраҿы иааннакыло аҭыԥ. Ҳадица Саӷариаԥҳа, Ахрамџьба, Аԥсуа телехәаԥшра.